Dayon nga nag-evacuate nga ginawas nga duha mga talwas nga lugar ang mga empleyado han Kapitolyo han Eastern Samar, Borongan City, katapusan Makusog nga Linog nga Nakabay-Og nga probinsya pasado alas 2 kulup, Mayo 4. Sumala Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang Linog may da magnitude 6.1 nga hababawlaan kahilarom nga 10 kilometros. Ang sentro hini nahimutang Hirani han San Julian, Eastern Samar. Ha inisyal nga report waray nahirehistro nga dako nga danyos umay na samaran samtang talwas nga nakagawas ang mga empleyado han probinsyal nga gobyerno ngan iba pa nga kawani sugad nga safety measure. Padayon ang assessment han mga otoridad. Nahipati kan intensity 5 kan Avid Eastern Samar, dulag nga ng alang-alang Leyte, ngan Gandara Samar, samtang magkaiba-iba nga intensities ang inabat ha iba nga partihan Visayas. Kumo paghirot ginsuspender ang trabaho hangatanan nga opisinhan gobyerno nga nan klase nga tanan nga libel habugos nga probinsya. Sumalakan Governor Ralph Vincent Ivardoni, ginpatuman ang suspensyon agud masiguro ang katalwasan han mga empleyado, estudyante ngan publiko. Padayon ang ginbubuhat nga rapid assessment han mga DRRM team agud masiguro ang kahimtangan han mga infrastruktura samtang naibalik dayon ang supply han kuryente ha pipirang apektado nga lugar. Sumala inisyal nga report han DPWH Eastern Samar District Engineering Office, possible ang nga tanan nga national roads ngan tulay habugos nga probinsya. Ginsiguro naman ni Governor Ivardoni nga padayon ang monitoring ngan bulig han gobyerno. Ginaghat han mga otoridad ang publiko nga magin alerto, sundon ang safety protocols ngan dayon mag-report han bisan ano nga kadaot o emerhensya ha lokal nga disaster offices. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.